Pozdrav Štit. Evo ovdje ispod bora u prirodi. Malo da imamo sate relegije. Iz zemlje izlazi zvijer, ima 2 roga na glavi. I sili pozemljare, odnosno ljude da se poklone njoj. Ko se god pokloni dobije žig zvijeri na čelo. Zašto na čelo? Tu je tu se nalazi Evo, tu stavljam ovo. Nema ozdravljenja bez štita, nema spasenja bez štita, nema herojske kreposti bez štita, to zapamtite. Pogledajte ovaj apsurd. Bog ima majku, majka Božja. Ovdje se klanjaju kipu, klanjaju se razapetom Isusu, a govore da je Isus uskrsno, a oni ga dalje gledaju na križu. Kao svećenici se brinu o fetusu, o začeću, o mladima, a više pasa se nakotilo u Hrvatskoj nego što ima djece. Marija ništa više ne vrijedi od moje majke Drine, koja se zove. Napravili su svetišta od neke žene. Bez štita nema spasenja. A na kraju kratkog ovog tečaja, oče oprosti, ne znaju što čine. Oni misle da nešto dobro čine, ali u biti ne čine. Pozdrav Štit!